Kaixo, ze moduz, ondo? Venga, gaurko materiala. 5 kiloko pixua. Ez dengo propagambia, bueno, ja. Eta mankuernak, bale? Gaur hau bakarrik. Aurrera hasiko naiz erabiltzen. 8 kiloko pixua eta lastre batzuk, bale? Kilo erdiko lastriak. Eskumuturretan edo hanketan eramateko. Baina, bueno, gaur printzipioz honekin nahikoa. Nontxo lehenengo ariketa itxeko, mankuerna bakarrik. Bale, gaurko klasia dago bananduta 4 bloketan. Bloke bakoitzak edukiko ditu 2 ariketa. Eta orduan, batzuk izango die denboran arabera, beste batzuk repetizioak. Itxen dugunean dana, ingo dugu hasieratik ariketa bakoitza. Pla, 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 bale? Beste batzutan itxen du bloke bakoitza 3 aldiz, oingoan aldrebez, bale? 2, 2, 2, 2, eta gero dana jarraixan. Beraz, hasten ga, bale? Lehenengo ariketa esaten dut zuetia. Lehenengo ariketan da, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, bale? 2 minutuz, eta bukatzen dugunean, ingo dugu. Mankuernak hartu, eta ingo bezua zabaldu, erditxik, bale? Besuak zuzen, eta betik, gora. 5 eta 5, bale? Gero repetidiko zuetan. Beraz, lehenengo 2 minutu hasten ga, korrika eta 2 salto ditzen, bale? Bai? Venga, bagoiaz. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Venga, seguid zuek, 1, 2. Venga, bota más segundo. Gutxiago, gehi. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Azkena, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Venga, hartzen du mankuernak. Ura, beti neuki eskura, Hartzen du mankuernak. Eta venga, 5, 1, epa, itxoin. Denboria. 3, 2, 1, venga, 5, 1, 2, 3, 4, 5, eta betik, erdira, 1, 2, 3, 4, 5,
Eta lehenengo eguna, venga, erditxi. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Venga, bera. Eta erdira. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Venga, erdira. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Venga, bera. Venga, azkena. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost, bukatzen dugu eriketa, bale? Demoria pasau egarren, Bat. Bi. Hiru. Lau. Eta bost. Vale. Venga, gure beten dugu. Eta berriro, itxen dugu. Korrika kontatzen dugu bost, eta bi salto. Zarago txikisak gertutan nahikoa, Venga, bat. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Pom. Pom. Venga, bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Bat. Venga, ahora. Venga, bota más segundo baixau. Ya siga berotzen, ¿está? Venga, bat. Bi. Hiru. Lau. Venga, eta azkena. Bost, bisalto. Vale. Mancuernas. Ama segundutan, Vale? Gogoratu zabaldu bost. Beti gerdira. Bost. Bai? Venga, ba. Bat. Bi. Hiru. Lau.
bost, vale, bera, bi, hiru, lau, bost. Venga, berriro, erdira. Venga, bera. Bost. Eta erdira. Venga, eutzi, Bera. Venga, bota más segundo geixau. Venga, lau. Eta azkena. Vale, laga materiala. Noia bisatzen urrengo blokia, bale? Zein da? Egingo ditugu 20 salto, bale? Eta 20 salto eta gero 5 flexio. Bale? Hau itxen dagoenean, hola 2 minutuz, Hartuko ditugu mankuernak hola, bale? Eta ingo dugu, gora belaunak, 1, 2, 3, 4, 5, atzera, 1, 2, 3, 4, 5, bale? 5 eta 5. Beraz. Venga, bagoiaz. Bi minutu, 1, 2. Bost, lau, hiru, bi, bat. Venga, flexioa. Venga, saltoak. Espera.
Venga, azkenak. Vale. Venga, eta hartzen ditugu mankuernak. Eta hortzen, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Venga, ánimo! Venga, bota más segundo, Geisha. Azkenak. 3, 4, 5, 3, 2, 5. Vale. Berriro, 20 salto. Eta 5 flexio. Bai? Gertu? 3, 2, 1, 3. Meretzi, hogei. Gora. Hogei. Venga, 5. Venga, 20 salto berriro. Maxinoak. Venga, azkenengoa dira. Vale. Ura. Sartzen gai 2. blokeaina, Hirugarren blokerako bakarrik dira ditugu mankuernak.
Vale, hemen ingo dugun izango da. 10 flexiño belaunak apoiauta eta beste 5 flexiño normala, vale? Ese apoiau barik. Atzean. Poliki. Bakoitzak atlaben bezala, vale? Hori bakarrik, ez da 2 minutan, hori. 10 eta 5. Eta hori txendo gunean, ingo dugu. Mankuernak alde baten daga. Jarriko nahiz igual pixkat. Holaxe. Hor, horrekan mantentzen, bale? Hartuko bat. Eta hortxe. 2. Eta hortxe. 3. Eta holaxen, kontau arte, 25. Bale? Bale, dana entzuten dutzuet, bale. Orduan. Aztenga. 10 flexiño normalak. Ikusten mozue 5 horrek ezin duzuela egin, hanka bat atzian luze, baina bestia apoiauta. Bale? Eta holaxe. Bale? Trukito baina gaur, urrengo gunean, ez dago hartamenik. Venga. 10 eta 5, bakoitzak kontatzeko beriak. Amar. Venga, eta 5, atlan bezala, Bai? Venga, oso ondo. Bakoitzak atlan bezala, ez da kompetizio bat. Así que lasai. Un segundito. Venga, va. Xup. Atzera. 2. Epa. Sortzi, 25, Xarete. Gorputza da pixkat atzian, Venga, bota bat. Hogeita lau. Eta bota bost. Berri bitxen txu, 10 eta 5, bale? 10 segundutan.
Venga, bakoitza beren ritmora, azpenga poliki-poliki. Bera begira itxen ditugu, Zoitzen aurrera begira. Sortzi, bederatzi, eta musiki ere ditu jau. Ba, bitxe jarriko, bale? Bost flexinio normalak, eta gero jarriko musikia. Vale. Venga, beste musika jarriko. Venga. Pura. Mancuernas. Agotamos. Gosen. Venga, ánimo. Es bota, Venga, vos deixau. Vale. Eta sartzen ga laugarren blokean honekin. Vale? Vale, hemen bakarrik biako litroia, vale? Bost pixuko kirua, zuek daukazuena. Hau nahatzen dugu eroko, Hau. Vale. Ingo dugu lateralian. Vale, ibirikoa. Bat, bi, hiru. Etzan dago da, Hartu. Eta gora itxuen. Hemen jarriko eta beto zuek ikusteko, bale? Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Gora. Vale? Ta, ta, ta. Vale? Hau eta gero, hau nire dugu 2 minututan. Eta gero, eta goitxazu ikame. Baina, arraun. Vale? Bueno, bazten gara. 10 segundutan. Bi, bat, guatzen! Gesten zaten nien beti aurrera begira, bale? Bizkarra aurrera begira.
Bai, geisten zatenean, bai, igotzen zaretenean, Zaitxik, etxeko ikusi jetitzen hemen, eta ondo inbedi gauzak. Makurtu ondo, ezin hau. Bestela, igual ordenatzen zate. Vale. Arrauz. Guazen. Epa. Horeka ondo hartu, bestela, nire moduen atzera. Eta hogei. Vale. Gaztuen jate zati erreti, baina hogei zian, vale? Hogei dia. Venga, itxen du berriro hau. Eta honekin bukatzen dugu. Lehenengo rondia, vale? Nola deitzeko bezala. Gero dana jarraixan eta listo. Lau, hiru, bi, bat. Venga, amiguito, dale chao. Azkenengo 30 segunduak.
Azkena! Vale. Lurrera, Zaizean, baina. Guazen! Hogei! Hortxe. Hor. Beti faltan, zurra jotzen dute. Descanso. Eta dana jarraitzen, bale? Kolako ariketak adibidez, nire asko susto dutxen ditu zapatilla barik. Pixau moduan edo, ezta? Itxen dabe. Venga, hartu nazia pixkat. Hasieratik gogoratzen zaret, ezin dozuen? Hamar ariketa dia bakarrik, Hasten gaz, korrika, kontatzen dut 5, eta itxen dut 2 salto. 2 minututan, bale? Mankuernak hartzen dut, 5, eta 5. 2 minutu. Hasten 10 segundutan, Hugo naiz, saiatuko naiz jarraitzen itxen dana, bale? Oso gutxi esplikakot eta... Orain, Zortzi ariketa dira bakarrik,
wanted a little privacy. I don't wanna do the dance, no do-si-do. Need an all woman man 7 days a week. Quit trying to play a cool boy, make it move. I told you how it is, nothing to lose. You been staring over here all night for free. I ain't taking cash from you, just a guarantee. There ain't nobody else but me, boy. You ain't even trying to play me, boy. It's so good and it's so fun. Don't be saying crazy things. Listen, I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it, you do it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it well. Hey, yeah. No need for false pretenses. You just shock me to my senses. Everything that you do feels right. Do it all night. No need for false pretenses. You just shock me to my senses. Everything that you do feels right. Do it all night. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far so fast. You can turn me on, cause you do it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it well. I ain't never met a man like that. I ain't never felt so far so fast. You can turn me on, throw me off track. When you do it Azkenak! Eta bost! Here we go. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up, let's do it. Come on, people, let's get loud. Hogei sartu, bost, flexiño. Turn the music up to get that sound. Let's get loud. Let's get loud. Eta skipping, escaping, mankuernekin. You wanna live your life, live it all the way, don't you waste it. There's a feeling that be so very sweet, you gotta taste it. Guazen! Va! Amar! Eta bost! Apoia guari! Gutxi badabe, vale? Hori txendo una! Bai? 2 minutu, Ametxen, bera una gora eta bera handak atzak atzera. 10 segundutan. Ba!
Azkena, 1, 2, 3, 4, 5, atzera, 3, 2, 3, 4, vale. Venga, azkenengo bi blokeak, It's like they're all the same. My appetite for loving is now my hunger. Venga, hogei salto, eta 5 flexiño, 2 minututan. 3, 2, 1, guazen. Aldatu inditxut, ordenak. Hobeto hola. Venga, azkenengo minutu gare. Venga, azkena etxeko muten dozu, Venga, 5. Vale. Eixo itxa. Venga, mankuerna batekin digu. 25, vale? Osan, horreka mantendu. 1, venga, 2. Hogei, eta 5 flexau. Vale. 2 geixau eta listo. Pixua, vale? Moskiloko pixu hartu. Paso, jaitsi. 3, 2, 1.
Eta azkenengo ariketa itzen dugu. Eta listo! Venga, beste bat. Azkena. Vale. Azkenengo ariketa. Eta ja. Gozen? Ba. Amar! Gozen! Bost geixau! Eta hogeita bost. Somos! Betiko bezala. Eskerrik asko!